Maigsoon ana puta dire sa Apolong Valencia karon kay last week duha ka semana wala gid ta nakaanhi dire sa outreach ministry tungod sa bagyo kusog kayong ulan danlog kay andalan patunga sa igsoon. Unya karon nakahigayon ta kay medyo banaag ang panahon, walay ulan. So mo ni dire ang outreach ministry sa Apolong Valencia. Bag-o pa lang minaabot dire sa mao nga area. Nausan ni siya ka house church balay gihimo nga simbahan sa ilalom, no? So mo ni siya diri hapon namin naabot diri sayo-sayo mini nga gikan aron nga dili ta maabtan sa ulan, pero salamat sa Ginoo kay wa man gid ay ulan. Muna nakabalik na usab ta diri sa Pulong Valencia. Daggan kayong mga kahoy diri maigsuon kanao mga lansunis. Ya, tapay mga rambutan dito sa unahan sa luyo. Oh. So mo ni siya diri. Medyo ang area diri daghan yung kahoy. Nya medyo naangaton gyud bukid. Diri daghang kayong kahoy sa ubos Medyo na handi gini diri, bakilid gini diri. So mora ni igsoon. Salamat kayo o God bless.